Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa June ni so mani a tun tuma hian Mizoram lam thu thar te Russia le Ukraine lam thu thar ba ka ramdang thu thar ngai nom tak tak le bengwa thlak tak tak kan ngai thla ho le don ani Mizoram lam thu tharin bulin tran te ang June ni riat khan special judge PC Act 1 sai kho thlir mi pahni Sarkar sum mandik lo chungchanga thiam lo achantir heng thiam lo chantir te hi watershed committee chairman le secretary te annia sai kho thlir khwa rai chok zaw watershed committee hian NWD PRA project atana an sum don thren khat chu lo nei tu mi panga dong ve lo te chu dong angin an ming sai na ni a heng signature te hi forensic lam chuan an ma ni siam chop nge ani ti an fin fi a an ma ni point he thil hi an phalo bok heng thiam lo chantir tak te hian in soi fi an rang nei ma se kot chuan an thu soi ti fi atur evidence pom tlak an nei lo ti in thiam lo a chantir ta ani kum khat tang tur le cheng sing ni le saruk ve ve choi turin ti an nia heng an poisa choi tur te hi beneficiary poisa dong ve lo te pek an nianga ama ero chu court hian za ngai na lan tirin ni somruk chung high court a an appeal na tur hun siam sakin belin achua ngala ni somruk nuwa chuan an appeal lo emo appellate court in bel aphal sak ani lo chuan bel hi cancel ani ang Mizo IAS officer then khat chuan chief secretary a Mizo nge da phuta NGO Coordination Committee in Chief Secretary Rinu Sharma P. Sakai Tur Danan Tumchu Thalo Anti Thuan Soilom Sarkar Lai Puya Secretary Nito P. Rongming Thanga Chuan Apoi Kati Khop Mai Ti Tum Lo Zo Katan Aduam Kan Namdang Thian Te Poin Min Hu Dan Adang Lampa Alom Tak Zet Until Tum Kha Tha Katilawa Ti To Te Chu Ti To Ni Se Nidanga Chuan hetiang thila hian ngai tu ana phim man angai ati Manipur chief secretary ni to pu PC lom kunga chuan Mizo ngei chief secretary nei chu kan du vek chuti rualin ati dan phung kha ti dan tura kangai lo ati a namdangin ril rute namdang ngai theilo angin Mizo te an ngai a hlau thuwa soi pulang nun mo e chuango Rinu Sharma ma chi a Mizoram chief secretary chuan ti lo top turani a ti tlang ma se andu a hlot ling chuang lawanga kanin ti mol pho mai abul abal zir chiang lawa pong ti ngot zel hi a thalo thil zir chiang chungin fing taka malak zok turani ati ve bok Millennium Center Dorkai Association MCDA chuan thu chua siamin Millennium Center MCA Sarkarin zu an manlo antia chuti lain Wayne amante chu anei tu te hnena appelet lawani chuan zang na dom na peturin Mizoram Sarkar an phut ti an tarlang MCDA chuan mei ni somni pasari sang ni somni pahni a excise force 10 zu an endik nalama MC chunga grab Wayne le Mizoram thar chua Wayne dang an man ti tarlangin poi kan ti hle kan Sarkar le grab ching tu ten in riat thiam na kara thamuang taka an eizon na an kalpui laya an thil zor lai zong man sak vek an ni tamai hi apoi kan te kan Sarkar lam hian pelet le se kan du tak mewani anti wain man to te chu anei tu te hnena pek let ani lo chuan an man sak hu zang na dom na wain nei tu te pek nge an phu thu soin MCDA chuan MCA grab Wayne zuar te atang hian Sarkar du lo le phal lo zuman tel ani lo kan member ten eizon na bera an man sak vek ani ta ka chuan kan Sarkar hian chem lovin an lu an lak sakani anti Wayne nei tu te an mang ang tak zet ti an talang MCDA chuan Sarkarin Mizoram thar chu azor aphal don lo ani chuan an khal zo ma chu nga kin nemo hun tiam an siam sak ngei tura an ngai thu an ta langa hetiang ngot hian kan Sarkar hian kan ram mi pui kut na thok tu te thar chua
grab wine an man te hi man hlen sakin kut na thok tu te atimang ang tak tak duin kan ring lo anti bok ani Russia le Ukraine lam ngai thak chun zamang German built newspaper chuan an YouTube channel a Poland president Duda an koma ta hian France le Germany ram hruai tu te chuan Russia president an hlau lutuk nia a hriat awangin aka prep mai German chancellor Olaf Scholz le France president Emmanuel Macron ten Russia in Ukraine arun nu hian voi duai lo phone in an bia a ma se engma tak tak an soi kuak puilem hleilowa World War II lai khan Adolf Hitler kha khovel ram hruai tu ten an bechen ngayem German chancellor Olaf Scholz le France president Emmanuel Macron te hian Vladimir Putin an biak chen hian engera chu anei kan hrelo ati me ni som ni pariat khan Russia president Vladimir Putin chu Olaf Scholz le Emmanuel Macron ten bia in Mariupol defender Azovstal steel plant atanga mi sang ni sanga an mante chua turin an ngen baka Ukrainian president Volodymyr Zelensky muturin an ngena mase Putin a hian hemi te pahni ngen na awang hian engma athil tum hi atidang lam zongin ala chachuang lo ani Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan Russia in an runa wanga Ukraine grain le thlai thar dang ral su athei ani lo awangin mihring million tam takin tuarin ril tramin anom theiati Ukraine in wheat vaimim oil le thil dang kan thon chuak theilo global market din mun a chemeka engkim atowa Russia hian Black Sea hi an block rangani chuan mi million tam tak ril tram nain amwa maba kan omani ati Zelensky hian global food crisis thlengmek baka keini in nunna thapin kan zalen na atan kan suala midang ero chuan minti chiat sakin khovel mi hring tam tak ril drama om mabak mek te chu blackmail nan Russia hian ala mangzuani ti in Putin a chet dan chu asoi selani Russia president Vladimir Putin ero chuan wai sau hian chin tok nei turamin du ani chuan anma ni hian chin tok an rian masakangai kaming an lama anma ni buaina in siam chapani ti an haider lui tatsi ke hian an ni buaina inflation ti vela telna kanei lo ati thung Putin a thu soi omzia chu khovela eile bara buaina ommeki wai sau hian Russia an sanction na hlip masa se Moscow chuan ati tur ati mayang ati na ani Donetsk People Republic Defense lamin mason na an nei thu puangin Russia in settlement zan hi somthum pakhat an la to a zviato hisle Tatianovka pumpuinen Slavians cha hetilama chuan lak mabak ani to anti Severodonetsk lama chuan Ukraine Armed Forces ta chuan beisei tur vak an nei to lawa khopui dai fem bak an chang to lo ma se an din mun hi in thak thut thei chu ani thona chungin Russia lamin ral thuam le sipai an nei thazok tat sia Russia in Ukraine an run tira tangin tun trum hi Zelensky le a hoten in beina an paltlang haw tak ber hunani Zelensky chuan Severodonetsk in beina chu kantan haw tak le ma se Russia point sipai le ral thuam an hlo vezel tho ati ma se Serhiy Haidai Luhansk governor ve thung chuan Ukraine sipai ta chuan khopui pon chau an chan to awangin civilian khopui chunga tang te chan chua po abe sei om to lo Russia hian Severodonetsk pumpui an control to kan ti thei ometi in beidong takina soi thungani Zelensky chuan Donetsk le Severodonetsk in rina lai ta chu ghost town ani rungot to mai ati ve bok Bakhmut southwest lama mel somthuma om te chuan Russia ral thuam rocket propel grenade le mortaraka andong na sa le a Severodonetsk le Lysychansk te hi tut ma chuan khopui poimo em an ningai lo ma se Russia in helai biala an oplo omchun ani to awangin Ukrainian tan chuan a poimo to in lak nge angai to ani Russia permanent representative to the UN Vasily Nebenzia chu BBC Hot Talk interview a host
Steven Sakaran Ukraine an run chung changa zota Russia in Ukraine arun na hian ni za chuang in mangto in planangin akalem tia azo na chu ma kan son lutuk tu man special operation kan nei mek hi kar khatemo ni thuma emo kan zowang ti kan soilo western expert tam tak ten Russian military operation hi kan plan ai na kalmuang antifowa ma se anilo ma kan son na sa tunang rengani chuan hun rei adu to lowang Donetsk le Luhansk region hi kan lavek dona kan lak ma chu kan chol lowang ati sharhi haidai Luhansk governor chuan tuna ri chuan Russia in Severodonetsk an beina salutuka chunglam le nuailam atangin an beya civilian te la chuak tura malak chi po alani lo Severodonetsk re hun lai ber chu silai lot chung te chau ani mai street fighting anasat le a Russia in primitive tactic Rubisni le Popasna an be angkhanan manga artillery lian an mangna sa a tuna kan la control mek industrial zone chu lak an ron tum hle ani western in long range weapon min pek tur chu ron thleng to sela chuan Russia artillery nen kanin sai dupanga west laka Soviet Union atlo manga Ukraine defender 10 ni thum leka Severodonetsk an la let thei turani a hospitalin manromamo an la kol veka Russia lam hian Lysychansk Bakhmut road an la thunun lova an ron be china keini chuan he kong hi kan manglo ati Russian state media in an talan dan chuan Sonpinar kumsomli pariat Aiden Eslin kumsomni pahni le Moroccan National Southern Brahim te chu Russian Beket Donetsk People Republic DPR Supreme Court in death penalty pek arel tuta ti atarlang pro-Russian official 10 Ukrainian forces a tel British mi pahni le Moroccan mi pakhat death penalty apek te hi mercenaries prosecutor chuan death penalty an pek hi ngai tua non adil dona ngai tua phalsak anni chuan death penalty aya kumsam ni panga zel ta nemo ani lo vek chuan silaya ka hlum anni mel le United Kingdom lam chuan British mi pahni chung thu an rel dana an ngai dana ni lo hle a thatakalak chuadan an dap dona ni Russia parliamenta lower house chuan foreign agent te khuwa khirna khau jok siamna tur bil apomta Russia foreign agent lo masaber chu kumsang ni song pahni khan siamani a he dani na huam chin hi zau zelin non profit organization media outlet le Russia mi malbil te baka journalist le activist te po huam tel tir le ani thole nia bil an pomta ka hian a thlop lama vote zathum somli parukla in thlop lo lama som pasari anom thung he bila hian ramdanga tanga sumle thil dang panga tran puina dong te chu foreign agent huang chunga hian tel anni bil duang tu jinga mi anri lagovoi chuan Russia mi challang tak an ming tarlan lo te chuan United Kingdom special training an nei thule heng mi te hian chung lam matanga Russia ti chiat antum ni in state duma a asoi bil chop chua thara hian foreign agent te na in zom na nei category po tel bel ani logo voi chuan foreign agent chung te baka an na tho pui te chunga po he dan hi lek ko thei ani don thu asoi bok Russia in Ukraine aruna tanga kar som panga aliam nuwa dan thar khau jok hi siamani Putin a chuan March thla khan khothlang ram te chuan an ram en thatu 5th column mangtangka in Russia phiaruk tumma se an ram chuan ami le sa tak te chu bum manglaka an hria than ngal chat thei thu alo soito ani Ukraine Afghan ho mantrin Mi-17 helicopter train khat US in a thon luta Mi-17 helicopter train khat US in Afghan police ho alei sakha Taliban te an sarkar ta ka wangin US a apur hoten loma US military ten an momo tak silo awangin Ukraine force te apeve thung don ani Al Qaeda in India rama thi chil bom ti puwa awau BJP huai tu pani Nupur Sharma le Navin Kumar Jindal ten Prophet Muhammad
an soi chiat chuan ngong ala nei zela firfiak pol al qaeda in the subcontinent akis chuan India rama thi chil bom ti puak anin pe reng thu an soi vauna thu chua an siama al qaeda chuan kan prophet za omna le ro puina hum him tur hian Gujarat UP Bombay ya te thi chil bom ti puak turin kanin pe reng ani ti in prophet Muhammad phubalak ngai an tum thu an soya midang te po prophet ta na beile ta thi po in huam tura fui an tum thu te po an soi lang bok Central Aro Relai BJP chuan an party thu puang tu Nupur Sharma in TV debate ta prophet Muhammad chungchang asoya wanga dem na rang an to nuwa TV debate ta party thu puang tu le ruai tu tel tur chin chungchanga kai ruaina thar asiam ngalani Nupur Sharma in prophet Muhammad chungchang asoya wanga Kanpur Uttar Pradesh buaina achu nuwa Twittera prophet soi chiat na thujiak tu Kanpur BJP ruai tu Harshit Srivastava chu Jun ni riat khan man ani Harshit Srivastava hi BJP Youth Wing member le Student Council member ani a Twittera athujiak po hi apai le to ani Kanpur police ho tu Vijay Singh Meena chuan athu po sawangin Srivastava chunga action la in thu buai po an siam sak ngala hemin nu hian an man ti asoi sarkar chuan policy nge takaneya buaina chok chuak zonga thilti te chunga action na takin ala zel donani ati United States Sipai General Lok Pakhat General Charles Efrin Commanding General US Army Pacific chuan Ladakh bula Chinese malak na chu ngai ven ngai ani thule an in le mun madin than khat chu min beng har tu ani thu asoi General Charles Efrin Commanding General US Army Pacific chuan Himalaya tlang dunga China malak na chu Beijing in rem lo na thlen atum na le athalo zonga achet na ni in asoi an chet na then khat hi chu thlir renga ngai ni in ka ria Western Theater Komana an mun ma din then khat pe hi chu mi beng har tu ani an sipai in chop dan zong ta thlir hian engwange tia zo ngai tur thil ani ti in Asia Pacific region a US sipai te ho tu pa chuan chanchin bumi then khat akom na asoi ani General Flynn chuan China in hetianga ma ala a kong azo mek chu ram in rem lo na thlen tu ani thei thu le in thian that na tura tangkai na nei lo ani thu asoi China in hetiang ril rupua ma alak na hi keini point tang ruala kan erlet ve angai ni in ka ria ani ti in General chuan asoi India le US sipai ta chuan mun sanga chet lak dan tur zirna hun an huai hot dona hei hi October tha a it abias exercise an nei tur peng pakhat ni in Himalaya a fit sangku atanga sing khat vela sanga chet dan an zir ho dona ni nun chan an zirna tur mun tak khi soi ala om lova India sipai ta hian khowot uchu taka hetiang hi Alaska a an lo zir to ani rampani sipai tan nun chan an zir tur hi mun sanga indona chet dan tur ni in ahu hawa ma an lak na tur lam thil ani nun chan zirna hian technology thar Air Force manrua attack aviation logistic le thil riat in shilton po antivek dona he hun lo thleng tur hi India Army le US Army te tana lok tak tur thil ani ve ani ti in General Flynn chuan asoi US General hian nili cham turin India atlo meka Tholeni Khan Army Chief General Manoj Pandey in komin ram pani te ram ven him nalama thodun na thilte an soi dunani heti lai hian China chuan an sipai te man turin Cambodia a rampona an outpost pani na turle Indo-Pacific region a masaber ni turin naval facility asamek ni soyani sipai te in khuarna tura sakmek hi Colombia marlama rim naval base Thailand tuipui kama a umti Washington Post report chuan ata lang China hian rampona military base omchun pakhat chau Africa khochak lam Djibouti rama alane ani
naval base sakthar hi China in global power ram ni thei tura a malak na pakhat nia soi ani bok navy long lian tak tak dol zo thei tur an sa thei ani chuan an ramin regiona an thu nei na bel cha tu atan atangkai don leti US official le analyst te chuan an soi Indo-Pacific hi China ruai tu te tan chuan mun poimo takani a Indo-Pacific hi mana tang to a China kuta omle an thu nei na hnuaya om nget tlata an ngai ti in khothang official pakhat chuan a soi China hian an sipai ten base an man theinan arukin in rem na an ziak ti US le atho pui official te chuan an soi ni in The Wall Street Journal chuan kumsang ni som pakwa khan alo ta lang to ani mase khati hun laya Colombia Prime Minister Han Sin le Chinese Defense Ministry chuan report hi adik lo ti in an phave thung ani